Jura, kaj pa je to? Kaj pa je kaj? Ne vem, zakaj ima kuto. A je to tvoja kuta? Moja kuta je to, ja. Zakaj si pa moja kuta oblekel? Ne vem. Mogoče se počut, kot ti. Počut se, ali kaj? Te kuta dol, lepo te prosim. Vse kul, ne pusti. Te lepo te prosim, da Jani ti mu reč, no? Ja. Ne bom dal kute za dal, no delam, lej, aloh, prosim. Ne boš dal dol, ali kaj? Pusti ga zdaj reveža. Ne bom ga pustil, ker je kuta moja, oprosti. Komu pa je? Halo? Kaj dogaja? Pizda. Daj kuto dol. Ne. Evo, Nina, ti si priča. Jaz sem ga lepo prosil. Lepo te prosim, daj mi kuto dol. Ne vem, kaj mi je bilo. Trma me je zagrabila. Zdaj ona se pa itak veš, kakšen je. Kdo te je peljal na urgenco? Nina, ne. Dvodrug. Še šival, nič hujšega. Skaj jezen? Jezen. Ne. Človek ne poseže po žezlu pravice brez razloga. Vse ima svoje meje. Drugega mi ni preostalo. Najbolj mi gre na živce, kadar se kdo dela norca iz religije. In kaj si pa naredil? To, kar bi moral narediti že zdavnaj. Če bi ljudje večkrat posegali po žezlu pravice, bi nam bilo lepše na svetu.